Lo kapteni welikhethelo lesive kubadlali beligaluva kuleli Vusi Dlamini utvumise ke Silo inkosi Mswati wesithathu ngekwenda yesiciniseko sekuthi yena lonyaka lenzebe lengcayizivele ibe khona. Dlamini ukusho lokhu lapha ke Royal Swazi Sun elangeni lesibili lenzebe yemidlalo weligaluva iKings Cup Golf Tournament 2016. Indzebe ye-Kings Cup Golf Tournament emdlalweni weligaluva ingilenye yetindzebe letihamba embili lapha esifundzeni lesiningizimu ne-Afrika. Lokhu kubonakele ngetinombolo tebadlali abalichamukisa kulo lonke livekati le-Afrika labangenele lemidlalo. Lo sikhulumela salendzebe lendwi kumanyama uthi lendzebe yemidlalo welibhola legaluva ihlala iba nelisasasa lelikhulu. Akujabulisa kakhulu anokuhlanganisa lama player ukuthi ama player wase Swaziland at least they get to compete with better players from South Africa which they can learn more and improve the game more in Swaziland. Kapteni welikhethelo lesive emidlalweni yeligaluva Vusi Dlamini utvumise Silo inkosi Mswati ngekwenta isiciniseko ukuthi le midlalo nalonyaka iyachubeka. Yes, it is a pleasure kudlala iKings Cup ngoba bonke bayithakasela bonke bathokodile futhi babheke ukuthi batambona umlisa kusasana kathiya ngoba kunelisasasa lokuthi kuthi ingwenyama. Singa 120 sesiphele lesasisonke emaswati la khona ngi17 kulelanga lesibili kufanele bese kuyakhethwa ke ukuthi the top 40 entities sengibona batawuchubeka abadlali kusasa ngibona batawuthola imbasha noma ke ba reward ukuthi badlale kahle. Lo lidako namhlanje la ka Grunewald from yesterday lilandzelwa liswati ngiJamie Pennington nga 7 under lo lidako beka 8 under so siyathemba ukuthi namhla utawudlala kahle kuze achubeke aphumelele ke tournament. Jamie Pennington longumdlali wegaluva lohamba embili eveni lakangwane uyachaza ngokudlala kwakhe elangeni lesibili. Yeah, it was a good experience. I played nicely. I finished very strong, and I was glad with my position after day one. There's still 2 more days to go, so there's still a lot of golf to be played, but so far I'm happy with my start. Lenzebe iyachubeka naselangeni lilandzelako lapho ngalesihlanu kubhekeke ukuthi ingwenyama inkosi Mswati wesithathu isukumise lo mdlalo ngaloko semthethweni iTiof. Kude imidlalo kubuya Solisani Mabuzana for Press Msonera ezulwini.